mubwire ko yera. Father, you are holy. Wewe ni mwema na stahili sifa Bwana. Hakuna mwingine wa neema kama wewe. Yomani rera. Yomani rera. Vratimani rera. Yibwire ko iyo Mana yera. Ni Imana ikizimbara, ni Imana itabara, ni Imana ibohora. Komera amashami w'abami. Ayo mashina y'Imana. Kuko iyo Mana irera, iyo Mana irera. Iyo Mana irera, iyo Mana irera. Bwana Yesu asifiwe. Hata nikusiba uketi chini kidogo. Bwana asifiwe. Hari undi muntu umwe ukomeye Imana amashi. Yumva yaje gusenga. Haleluya. Mbonye ubwiza bw'Imana bumanutse. Kandi ahantu haje ubwiza bw'Imana, ubwiza buriruka. Abadayimoni barahunga. Dawudi atanguye guhimbaza Imana kwa Sauli. Abadayimoni bamurimo barahunze. Hari ubwiza bw'Imana, Imana imanutse. Imanutse bikukiye. Ikomere Imana amashi. Haleluya. Ongera kandi Imana amashi. Bwana asifiwe. Kaje mu gitabo cha Danieli. Cha Danieli. Cha Danieli ibice byo 6 umurongo wa 22 tugeze kuri 23. Haleluya. Undi nabadusomere nyine mu gitabo cha Danieli nyene ibice 3 umurongo wa 24 tugeze kuri 25. Abahizi n'abahizikazi badusomere. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Reka nsabe umukozi w'Imana yasize amavuta Olivier andondire umuntu nuba nkine kuvuga tuvuga indimi zibiri ndondire umusobanuzi. Haleluya. Reka mama cyaza sobanurire. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Amina. Pigia basi Mungu makofi tafadhali. Haleluya. Yesu yavuze ngo ntabwo bazokwizira ibyo batarumva. Ni vigumu mtu amini kitu ambacho bado hajasikia. Sindio? Sindio hivyo? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Si virahisi mtu amini kitu ambacho hakusikia. Ni byoroshe ko umuntu yizera ibintu atarumva. Najua maana wakati ule askari alimkatali sikio Petero alimkatali sikio. Ariyo mpamvu igihe Petero yacugutwi wa musirikare, Yesu amerudisha sikio hilo. Yesu yasubije uko gutwi. Ilikuwa inamaanisha nini? Yasobanura iki? Mbona mnamkatali sikio? None ko mumuciye ugutwi na bado huduma wala injili haijahubiriwa. Igikorwa cyangwa ubutumwa bwiza butaravugwa, ataelewa aje? None azabitahura gute? Wanasifiwe. Amen. Na ndio maana ni vigumu mtu aokoke. Niyo mpamvu bigoye umuntu kwakizwa wala aamini cyangwa se yizere kama hakusikia. Nimba tumvise. Shangilia Mungu na makofi tafadhali. Komera Imana mashi. Haleluya. Amen. Ongera kandi Imana mashi. Pigia Bwana makofi. Namburi kuravyumva komera Imana mashi. Kama unayasikia na kuelewa pigia Bwana. Biblia inasema hivi. Biblia inavuga ngo imani inakuja kwa kusikia. Kwa ukwizera kuza mukumva. Sasa leo unasikia. Lero na musurumvise. Lakini kuna shida. Ariko hari ngora. Kama mtu anasikia vibaya. Nimba munumvise nabi. Mara nyingi mtu akisikia vibaya, kenshi iyo umuntu yumvise nabi, anatendaga vibaya, achakora nabi. Na ndio maana Yesu, ariyo mpamvu Yesu, kitu cha kwanza ambacho kilimuleta duniani, ikintu cha mbere cyamuzanye mwisi, amekuja kufundisha, yaraje kwigisha ufarume, ubwami, ili watu waelewe, kugira abantu batahure.
mbele yake, imbere yiwe dunia ilikuwa imepewa amri 10. isi yari yahawe amabwirizwa 10. Lakini hizi amri 10, ariko aya mabwirizwa 10 sababu walikuwa banaelewa vibaya, kubera bayatahuraga nabi, haikuwafikisha kwenye lengo la Mungu. ntiyabashikanye ku ntumbero y'Imana. Na ndio maana Yesu kitu ambacho kilimuleta, niyo mpamvu Yesu amekuja kutufundisha, yaje kutwigisha. na ndio maana Yesu kaambia mitume, ariyo mpamvu yabwiye aseme endeni, ati ni mugende mukahubiri injili, mubwirize ubutumwa bwiza, mufundishe watu, mwigishe abantu wageuke wanafunzi wangu, bahinduke abigishwa banje. leo kuna watu mingi, hari abantu benshi bako banda kutangaza injili, bariko bajya kuvuga ubutumwa na ngaraho bajafundishwa, kandi bo batarigishwa. Ivigumu biragoye mwanamke aunge ndoa, umugore yubaka urugo wakati hajafundishwa, igihe atarigishwa, lazima atajenga vibaya, ni ngombwa zubaka nabi, sababu kitu ambacho angetangulia, kubera ikintu yari guherako amekipuuzi. yacirengagije. Cha kwanza jifunze, icya mbere numaze wige. na ndio maana Yesu amekaa na wanafunzi miaka 3. niyo mpamvu Yesu yicaranye n'abigishwa imyaka 3. Hakuna ingine lengo, nta yindi ntumbero, alikuwa anawafundisha, yariko arabigisha mpaka wakakamilika, kugira ngo bashike. lakini kuna shida, ariko ari ingorane, mafundisho huwa watu wa mingi wanayapuuzi. inyigisho benshi ntibazemera canke Watu wa mingi hawakubali mafundisho, benshi ntibazemera. wakati Yesu alianza kufundisha wanafunzi, igihe Yesu yagiye kwigisha abigishwa walikuwa 70, bari 70. Lakini chuo cha mafundisho, kubera bafite inyigisho, chuo cha mafundisho, kubera bose inyigisho, masomo ya mafundisho, ishure ry'inyigisho limeisha, ryaheze, panabakia tu watu 12, hasigaye abantu 12. bote bakaenda, bose baragenda. na ndio maana ariyo mpamvu kuna nguvu za Mungu, hari ingomezi z'Imana hawezi kupata ntushobora kuzironka wakati haujafundishwa. igihe utarigishwa. Kuna nguvu hawezi kupata, hari ingomezi udashobora kuronka. na ndio maana batumishi bakanisa, niyo mpamvu abakozi bo mu rushengero nilikuwa nabaomba mukubali mufundishwe, mpora ndabasaba mwigishe, mwemere kwigishwa, munyekeye chini ya miguu ya mchungaji, muce bugufi munsi y'ibirenge ili vy'umwungeri, mufundishwe. kugira ngo mwigishwe. Haviwezekane uwe mtumishi wa Mungu, ntibishoboka uba umukozi w'Imana kama haujakuwa mtumishi wa mtu, utaraba umukozi w'umuntu. sijui kama hii Kiswahili inaeleweka. sinzi ko mvuze ibyumvikana. Hawezi kuwa mtumishi wa Mungu ntiwaba umukozi w'Imana kabla haujakuwa mtumishi wa mtu, utaraba umukozi w'umuntu. haviwezekani, ntibishoboka. hawezi kuwa nabii mkamilifu mzazi alikuzaa katika unabii, udafite umubyeyi akubyaye mu buvugishwa. hawezi kuwa mchungaji ntushaka kuba umwungere kama una mzazi ambaye amekuteua, utagira umubyeyi yagushizaho. Hello. Kusema Elisa kuvuga Elisa awe mtumishi wa Mungu, aba umukozi w'Imana, ameanza kuwa mtumishi wa Elia. yatangiye kuba umukozi wa Eliya. Kusema Aroni, kuvuga Aroni, Mungu amuteue awe kuhani, Imana imushire hejuru abe umuherezi. alianza kuwa mtumishi wa Musa. yatangiye kuba umukozi wa Mose. Leo tuko na watu uno munsi dufite abantu hawataki kunyenyekea wafundishwe, ntibashaka guca bugufi ngo bigishwe. na ndio shida ipo. niyo ngorane iri. Tena shida miongoni mwayo, kandi ingorane hagati muri zo inapenda kuwa kiburi. n'ubwibone. Panasemaga hivi, bavuga ngo hawezi kuacha kunyonya mama yako, ngo ntiwoshobora kureka ko nyoko wawe juu anauma maupele, kubera ngo agwaye ibihere. baba ni baba, papa ni papa, mama ni mama, mama ni mama. na ndio maana ariyo mpamvu Hamu amelaaniwa na baba yake, yavumwe na se, sababu alimuzalau, kubera yamusuzuguye, sababu aliona utupu wake, kubera yabonye ubwambure bwe, agatangaza. aca arabuvuga. Siri ya mtoto, ibanga ry'umwana ni kuweka siri ya nyumba, ni ukubika ibanga ryo mu nzu.
nukuweka siri ya wazazi wao, nukubika ibanga ry'abavyeyi. Mimi fimbo za nyuma ambayo nimepigwa nyumbani, jawe inkoni za nyuma bankubise muhira, nimekuwa nimetangaza kama tumepiga nyama nyumbani. Nari navuze ngo twatetse inyama muhira, lakini ilikuwa ni ukweli, kandi vyari ukuri. Tuko tulipiga nyama nyumbani, twari twatetse inyama, nikaenda kucheza mpira barabarani, cangenda gukina umupira mwibarabara, nikatanga ngo sisi tulipiga nyama nyumbani, cambwira abagenzi ati twari twatetse inyama muhira, lakini ilikuwa ni ukweli, ariko vyari ukuri. Nilipofika nyumbani nimetandikwa, shitse muhira baranyikubitiye. Mwenye akili, ufise ubwenge, anakula kabla kwake anavificha, ajutwiwe yinyegeje. Sasa kama ulipiga nyama uko natishia banani? None nimba watetse nyama uriko wiratira bande? Tabia moya ya balozi, ingesi imwe y'abarozi, bakikona wewe unajiaminia ndio banakurogaga, babonye wishira hejuru niwe baca baroga. Ndio maana kuna siri moja unapata kuficha, ariyo mpamvu hari ibanga rimwe utegerezwa guhisha, usiendelee kujionesha, ntubandanye wiyereka. Acha dusome, reka dusome Danieli gatandatu, Daniel 6 22 22 23. 24. Aravuga ngo Imana yanje yarungitse umarayika wayo azibira iminwa y'intambe, ntacyo zankozeko, kuko nabonetse imbere yawe ntagira igicumuro, kandi nawe mugenzi nta kibi nakugiriye. Maze umwami aca aranezerwa cyane, avuga ko bakura Daniyeli muri rwagobo, nuko Daniyeli akugwa mu bwobo, nta n'agakwabo kabonetse kuri we, kuko yari yizigiye Imana yiwe. Imana nishime cyane. Umeona pale, Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye amefumba makano ya simba, nao hawakunidhuru, kwa kuwa mbele zake mimi na nionekana kuwa sina hatia. Tena mbele yako mfalme sikukosa neno. Basi mfalme akafurahi sana, akaamuru wamtoe Danieli katika lile tundu. Ndipo Danieli akatolewa katika ile tundu, wala dhala lolote halikuonekana mwilini mwake, kwa sababu alikuwa anamtumaini Mungu. Tupige Mungu makofi. Haleluya. Tuza gusomera muhira hano nyine muri Danieli ibice byaho bitatu. Tutasomea nyumbani Danieli sura ya 3 24 24 kugeza 27 hadi 27. Preme iravuga ngo, kichwa cha neno kinasema Imana izibiye, Mungu ameziwia iminwa y'ibyagomba kukurotsa, kinywa ya wale wanataka kukumeza. Hari ibintu vyagomba kukurotsa, kuna mambo yalitaka kukumeza. Hari ibintu abantu bagusugumiyeko, kuna watu walikusukumia vitu. Hariho iminwa yari imaze kwasama, kuna vinywa vilikuwa vimefunguka. Ndiko ndaririmba, nikiwa naimba, nabonye abantu bari bahagaze imbere y'ikinogo, niliona watu wamesimama mbele ya shimo, bagomba gutangwayo, wanataka kutupiwa. ariko n'amasengesho, lakini haya maombi, hariho iminwa y'intare, kuna vinywa vya simba, hariho iminwa y'inzoka, kuna vinywa vya nyoka, hariho iminwa y'ingwe, kuna vinywa vya simba. Imana ije kukuroka, Mungu anaenda kukutoa. Komera Imana mashi, pigia Bwana makofi. Nacho bitwaye, haijalishi, ariko hari Imana yo gutabara, lakini kuna Mungu anaenda gutabara ishengero, hari Imana yo gutabara ubuzima bwawe, niko ndabona Imana gutabara. Mungu anaenda kukusaidia. Ongera Imana mashi, pigia Bwana makofi. Haro twasomye ni Danieli, tumesoma Danieli bateguye ibintu bibiko bakomeye, walichagua mambo mawili makubwa. aho nasomye hano ibice byaho bitatu. Kuna sura ya 3 tubona Danieli gurira umuriro, wanamwandalia moto, bifuza kumwica, wanatamani kumuua. ico kirarengana, hiyo ikapita. ubakabe bamutegurira intare. Mara ya pili wakamwandalia simba. Biblia avuga ngo, Biblia inasema ngo muzoca mu muriro,
na mtapita kwa moto na tuzobatwara na hautawaunguza, ngo muzoga ibyica mutakula sumu naco bizobagira, hamtakufa. narivuze ngo ubwo burozi wariye Hiyo sumu umekula ntabwo uri bukwice, ntabwo uri bukwice, mwana masengesho uraza kuwudahwa kanatsinda bataye garanti. Yesu nashimwe. Amen. Ubundi abarozi n'abana sinzi ko kuntu bameze. Wachawi ni watoto, sijui jinsi walivyo. Abarozi bagenda barahunahuna aho uciye, na walosi wananusanusa mahali umepita, ngo bakenerwa makanda yawe ba eti wanataka udongo wako tu. Bagenda barara abantu wanikiye impuzu, wanaenda tizama mahali umeanika nguo. Nta muntu numva umurozi yatwaye impuzu ikirishasha amutwara ibyaheze. Sijawahi sikia mlozi anachukua nguo jipya, anachukua iliyoisha. Ibintu byaheze, vitu vilivyoisha. Kandi Yesu yaravuze ngo, na Yesu alisema ngo ntabwo fata ngo wiki umukuza musha, yavuze ngo nawe fata ngo ikiremo gishasha agishire ku mpuzu yashaje. Hakuna anayechukua vazi mpya akaitia kiraka kwa nguo iliyoisha. Sasa barozi sijui kama bakona akili gani. Rero barozi sinzi ubwenge bafise. Utubaza abantu bose bagiye kuraguza, na uulize watu wote walioenda kupiga la abiwezekana batumi ndashoboka. Wafumu wanakutumia vitu ambavyo haviwezekani, bagutuye ibintu bidakunda, wanakuambia mambo yasiyoeleweka, hayawezekani, kugira ngo uchike intege, ili uvunjike moyo. Barasifiwe. Amen. Kuna mtu mmoja hivi ambaye nafahamu, hari umuntu umwenzi, alikuwa ni garaso, yari umuhungu, alipendaga msichana moja, yakunze umwige mumwe wapa ngambo za juu hapa ngaha haruguru hano, fasi ya heshima, ahantu y'icubahiro. Sasa huyo jamaa alikuwa hana kitu, rero uwo muhungu naco yari afise, ntavanga yari afise, hakuwa na pesa, akagenda ku mupfumu, akaenda kwa mfumu, ngo nakene nguje mukoma ngo umushikire, akapeleka picha yake kwa mfumu, achatwara ifoto yiwe ku mfumu, ngo umushikire ndamutwara, eti unisaidie ni mbebe. Uzikini umupfumu yamubwiye ngugenda, mfumu alimwambia nenda, ngo ni wabona ahantu azokwihagarika, utakapona mahali atakapokojoa nguzotunzanira uniletee. Ariko ibintu by'urongo sasa none umuntu iberikiri kweli. Sasa mtu ambaye anaishi Kiriri mtakutanania wapi? Uzokura he ibyo bintu? Utatoa hapi haja ndogo zake au? Inawezekana. Nibishoboka. Mwaka wa kwanza wa pili biranga, mambo ikakataa. Na unasema vilivyokufa vinakula wafumu, byabapumbafu huwa binakula bafumu, ibyabapfu bijabapfumu. Haleluya, amen. Narivuze ngo izo ngomezi, nilisema hizo nguvu zigutwara umwanya, zinakuchukua muda. Shetani arahuruma gusa namenya vise, Shetani ananguruma hana meno. Yesu yaramukubise ngumu, Yesu alimpiga ngumi, kandi igitangaje araziritse, tena cha ajabu amefungwa. Burya Shetani araziritse, Shetani amefungwa. Shetani ni maneno tu, Shetani na mashambo gusa. Yesu yamaze iminsi 3, yani mama siku 3 ari mu kuzimu, yuko kuzimu, ngo atwara urufunguzo rwaruvuna kuzimu, akabeba ufunguo wa kifo na Mbega bisigura iki? Na inamaanisha ubundi kera Yesu ataraza, Yesu hajakuja, iyo umuntu apfuye, mtu akifa yatwagwa na rufu, alichukuliwa na kifo, kama ukuzimu kukugara, kisha kuzimu inafungwa. Birumvikana? Iyo umuntu apfuye, mtu akifariki, urufu rwaramutwara, kifo kinamchukua, kuko urufu na kifo ufise biro, kiko na office, kama ukuzimu naho kuzimu nayo njo gereza. Sasa sawa niyo hadeze rero. Yesu nawe rero, Yesu yanyage Shetani, alimnyang'anya Shetani ufunguo wa rufu ya kifo na kuzimu, acharamfunga na akamfunga. Ibyo bigutera ubwoba nabihari, iyo inayokutisha haiko tena, ibyo bakuendesha nabihari, iyo inakudanganya nayo haiko tena, wasikudanganya.
barataye garani. Niliona ulozi huyo umetupa garani. Barataye garani. Ulozi huyo umetupa garani. Imetupa garani. Oya nachizo kugira. Kufanya kitu. Nachizo kugira. Kufanya kitu. Farichika. Urubanza rwarataye garani. Hukumu hiyo imetupa garani. Haricho Yesu yakoze. Na kile Yesu haricho Yesu yakoze. Yesu ari muri wewe. Yesu iko ndani yako. Namba waramwakiriye. Nawe ulimpokea. Izere harima. Amini kuna Mungu. Unajua? Urazi. Abantu benshi. Watu wengi. Impamvu batihana. Sababu hawatubu. Cyane abantu bavutse kera. Sana waliozaliwa zamani. Nukubera ibintu barahiye kera. Ni kwa ajili ya mambo waliapa zamani. Ngo ninarimena. Eti nikiacha. Linakameninda. Na vitaniua. Duvisa abantu benshi ku mitumba. Na kuna watu wengi huko mikoani. Na hapa mchini. Kubera ibintu byinshi bacishije. Kwa maana mambo mengi walisema. Bakeneye gukizwa. Hawataki kuokoka. Barachafisha ubwoba. Wanawoga. Ibintu bakuye muri Nigeria. Na vitu haitoa Nigeria. Ibintu bakuye muri Kongo. Mambo alitoa Kongo. Ibintu bakuye muri Tanzania. Mambo alitoa Tanzania. Naribuze ngo kizwa. Nimesema okoka. Haitoa kufanya kitu. Hari abantu beshaga baratanza abana babo. Wengi walitoa watoto wao. Ngo ninarimena umwana w'imfura aragapfa. Eti nikitoa naribuze umwana nabazopfa. Uwo mwana bazopfa. Mtoto hatakufa. Uwo mwana arashinganye. Mtoto uwo mwana suwi wawe. Mtoto sio wako. Uwo mwana Nduwimana. Mtoto ni wa Mungu. Ntabwo azopfa. Hatakufa. Bo gusakizwa ukurubwo. Wewe okoka tu. Kizwa okoka. Kuruboba. Ondoa woga okoka. Kuruboba kizwa. Ondoa woga okoka. Duvisa abantu usanga barakijijwe. Tunao ambao umeokoka. Ariko bagisenga ibishushanyo. Lakini wangali wanaomba sanamu. Bakihamagara imizimu iwabo. Wanaita mizimu kwao. Yagize ikibazo. Akiwa na shida. Aguhamagara Yesu. Anaita Yesu. Mama ngo mama. Pali pa kuita Yesu anaita mama. Unaita mama yako alishaka fariki kweli. Nono hamagara nyoko yapfuye. Akusaidie nini? Agufashiki. Kuna watu wa kila leo wanataka mizimu. Hari abantu nukige bashaka mizimu. Na mara mingi abajuwagi. Kandi niba nabimenya. Unakutana mtu alifariki. Ugasanga umuntu yapfuye. Iliyosi kanta. Imyaka 50 Lakini picha yewe mtu yuko kwenye nyumba. Ariko ifoto yo muntu uri mu nzu. Hariho n'imiryango usanga intebe ya se wabo atamuntu ayicara. Unakuta zingine nyumba kiti baba alikuwa anaikalia hakuna mtu anaikalia hivi. Na fimbo yake na shapeli iko pale. Ningofero ningoni biraho. Ngumuhegere. Usisogeleye. Muri fasi ya papa. Ikini kibanza cha papa. Motife ngo ni ishima ambaye banamupa. Bakaca bivugisha ngo ni icubahiro bamuhaye. Uwo n'umwuka guterekera. Iyo ni asili ya matambiko. Biravuga ngo nahuriro ry'umuntu muzima n'uwapfuye. Biblia inasema hakuna mawasiliano ya mtu mzima na Mungu. Ivyo bikuwagi. Ntibibaho. Nahuriro. Hakuna mawasiliano. Haina usanga bagendana amafoto mu ngodo y'umuntu yapfuye. Na wengine wanatembea na picha mfukoni za watu waliokufa. Mara banayibusu. Kenshi bakanazisoma. Unafikiri kawaida wewe? Wewe ukabyibaza ngo ni bisanzwe. Si kawaida. Ntabwo ari bisanzwe. Si kawaida. Ntabwo ari bisanzwe. Na bantu usanga shakeni. Na kuna wengine nakuta kila mwaka baenda kule kumanda. Bakaja kumanda. Ngo bagiye gukorera ngo imva ya se wao. Eti wanaenda kufanya usafi kaburi la baba yao. Bakajana mashugwe kila. Wanapeleka maua kila mwaka. Na kila baenda uko banalia. Kandi bakajayo barira. Sasa nasikia uko mtu gani? Rero kumva muri mubiki. Ndio system ya kuita mizimu. Ubwo n'uburyo bwo guhamagara imizimu. Samuel akamwambia Sauli. Samuel yabwira Sauli. Unakuja kunifufua kwa nini? Nguje kunzurira iki? Aramubwira ngo kosa unayofanya kwa sasa. Ngo ikosa wagize rero. Ni zaidi. Ngo rirenze. Zaidi ambayo umefanya. Yarinje wakose. Sababu gani? Kubera. Wakati Sauli alivangirwa. Igihe Sauli yafatwa mu. Ameita abafumu. Yamaga abafumu. Bagenda kufufua muzimu wa Samuel. Bagenda kuzura umufu wa Samuel. Asengwa mutabiliye te. Ngo amuvugishweho kandi. Unaona abantu usanga baravangi. Kuna watu nakuta wamechanganyikiwa. Kubaha Imana. Mahali pa kuheshimu Mungu. Bariko bagenda kuzura imizimu. Wako wanaenda kufufua wafu. Bakusaidia nini?
agufashike. Hakuna dhambi ambayo iko hatari na cyaha kirakaga kama mambo ya hivyo. Nk'ibintu nk'ibyo. Imana nikundi kintu bigereranya. Mungu hapendi kitu cha kufananisha. Mungu anakuwa na hasira. Imani gomba yiharire yonyene. Mungu anataka awe yeye binafsi. Bwana sifiwe sana. Amen. Lero nikongera ku musozo. Niko naenda kumalizia. Tunamwona Danieli. Tunamwona Danieli. Danieli bamepanga njama. Danieli baragize imigambi. Ile bafanye vibaya. Ngo bamugirire nabi. Bamugirire shari. Wakawa na wifu. Juba muwe. Kugira bamwice. Na angara kufanya dhambi. Kandi atakoze icyaha. Icyambere bakoze. Cha kwanza walifanya. Bamuteranije n'umwami. Walimchonganisha na mfalme. Kandi umwami muvyibuke. Na mkumbuke mfalme. Yari umugenzi wa Danieli. Alikuwa rafiki wa Danieli. Bacha baramuteranya. Na wakawachonganisha. Danieli nigize yisigura. Danieli hakuwa na kujitetea. Yari ihangana. Alivumilia. Ubwa mbere bafashe umucanwa. Kwanza walishika moto. Baongereza ibitangabo indwi. Wakashika moto wakaongeza mara 7. Naribuze ngo. Nilikuwa nimesema. Ibyo bigeragezo byongerekana. Nimesema acha hizo salibu ziwe nyingi. Bireke. Acha we nyingi. Ubwa mbere Imana ntiyabonetse. Cha kwanza Mungu akujionesha. Ubwa kabiri ntiyabonetse. Cha pili akujionesha. Ubwa gatatu ntiyabonetse. Cha tatu akujionesha. Ariko umuriro. Lakini moto. Umaze gukoranwa incuro indwi. Ulipoongezeka mara 7. Bisobanura ukuzura kw'Imana. Yamanisha ukamilifu. Bari bamaze guhamagara Imana. Walikuwa wamekwisha baramutererayo. Wakamtupia huko. Naribuze ngo. Nilikuwa nimesema. Bagutereyo hageze. Wamekutupia muda umefika. Naguri bube. Na hautazosha. Hautaungua. Bagutereyo usuzuguritse. Na walikutupia madharau. Na wakutakutoa. Ndiko ndabona abantu. Ninaona watu. Bagiye kuva mu bigeragezo n'icubahiro. Wanaenda toka kwenye jaribu na heshima. Ndiko ndabona abantu. Niko naona watu. Bagiye kuva mu bigeragezo n'icubahiro. Wanaenda toka kwenye jaribu na heshima. Hello. Danieli amaze kuva mu muriro. Alipotoka kwenye moto. Umwami aravuga ngo. Mfalme akasema. Kuva nakaboneye. Tangu nilipozaliwa. Ndabone ngo Imana ikiza muri ubu buryo. Sijawahi ona Mungu anaokoa kwa namna hiyo. Ngo no munsi rero. Tangu leo. Ngo Imana ya Danieli. Mungu wa Danieli. Ngo bari muzo baramusenga. Ndiye Mungu mtamwabudu. Ngo ariko kimwe. Lakini kimoja. Ngo bose bamubesheye. Hawa wote waliomsingizia. Ngo baterereyo. Mwatupie huko. Turabe yuko umuriro utabajya. Tuone kama moto hautawaunguza. Yazashiye. Umuriro wabasamiye hejuru. Moto umewakuta hewani tu. Haviwezekane upate heshima. Ntibishoboka ko uronka icubahiro ambayo hagutumikia. Icubahiro icyo utakoreye. Urakene ko Imana ikubahisha. Unataka Mungu akuheshimishe. Yemera ubikorere. Kubali uyatumikie. Ntabwo ushaka kwitwa umugabo. Huwezi kuitwa mwanaume udakorera ubugabo. Kama hautumikie wanaume. Ntabwo ushobora kwitwa umumama. Hawezi itwa mama utemeye gutwara inda. Usipokubali kuchukua mimba. Urakene ko Imana iguhindurira izina. Unataka Mungu akubadilishe jina. Emera. Kubali. Haleluya. Amen. Emera. Kubali. Tuye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Imana yambwiye ngo. Mungu ameniambia. Imana izibiye iminwa. Mungu ameziwia vinywa. Yivyo agomba kukurotsa. Ya vile vilitaka kukumeza. Hari iminwa Imana izibiye na masebe. Kuna vinywa Mungu ameziwia. Hari iminwa y'ingwara. Hari iminwa y'ubukene. Hari iminwa y'urupfu. Niko ndabona Imana yizibiye ku buzima bwawe. Iyo Imana yizibiye. Iyo midomo Mungu amezibiye. Imana itabaye. Na kile uchoka Mungu amekusaidia. Nikuvaze dusenge. Simama tuombe. Ubwicu bw'Imana Imana irakoze. Uwe na kile cha kumwambia Mungu, Mungu asante. Hari iminwa Imana izibiye. Kuna vinywa Mungu amezibiye. Hari iminwa y'agasho Imana izibiye. Kuna vinywa vya kasho Mungu amezibiye. Hari abantu batatu hano bari bagiye gufungwa bazira ubusa. Mbonye Imana ibatabaye. Kwa ajili ya Mbonye Imana ibatabaye. Mungu anaenda kuwasaidia. Mungu anawasaidia. Mungu anawasaidia. Iyo minwa y'agasho. Iyo vinywa vya gereza. Imana irayugaye. Mungu anavifunga. Imana irayugaye. Mungu anafunga. Imana irayugaye. Mungu anafunga. Na tuzobahumura. Hautakuwa kitu. Agera gupfa. Na haijafikia huko. Oya. Hari ibyo utarabona. Kuna vile hujaona. Gano ambao hujahona. Hari amasezerano utarabona. Hari mpamvu utazoea.
utaishi ariko uzobaho ili utangaze mema ya Bwana. kugira ngo uvuge ibikuru vy'Imana. Acha nisikira mtu asimame wima tuombe Mungu. Reka ninginga umuntu mwaguruke. Haleluya. Imana yakugirie neza. Mungu amekujalia neza. Imana yazibiye iminwa. Mungu amefunga vinywa. Ivyagomba kukurotsa. Imana ikugirie neza. Mungu amekusaidia. Mungu anakupitia yote. Uri Imana igira neza ma. Uko Mungu mwema Bwana. Uri Imana itangaje. Uko Mungu wacha. Uri Imana ikora ibidasanzwe ma. Uko Mungu natenda maajabu. Bano bana baje imbere yawe. Hawa watoto wamekuja mbele zako. Baje kuhimbaza. Lele busa ya baba kererebo. Lide saya baba baba. Haricho bakora. Ndugaye ino minwa y'ingwara. Ndayugaye. Ino minwa y'agasho. Ndayugaye. Ino minwa y'ivyaha. Ndayugaye ma. Ino minwa y'isato. Yarirangamije. Ikunya uno mwana wawe. Ayokoza. Ndayugaye. 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 Ndugaye urupfu. Ndugaye urupfu. Ndugaye uburenganzira wambaye. Yesu arambwiye ngo ibyo muzogaye urukene. Ndugaye urukene. Ndugaye inzara. Ndugaye inzara. Ndugaye agashomeri. Ndugaye akengegwe. Urakoze kubona bikoze Mana. Asante kwa maana umeyatenda. Kwa Imana mashime. Murashobora kuvyagira Imana ibagirire neza. Haleluya. Imana ikugirire neza. Katuririmbe iminota 5 canke 10 zabaririmbye muze hano hamaduhe kaze. Undi mukozi w'Imana tugira ijambo ry'Imana. Ariko iyo minwa y'intambwe Imana irayisibiye mu izina rya Yesu. Baririmbye n'abarimbye dufise. Turirimbe gatoya hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Tugiye kuririmbira hamwe indirimbo y'amajana 353. Ndimi bivuga ngo hariho bamwe bazinjira mu ijuru yo babona ivyiza babikiwe. Imana ikubikiye ivyiza byinshi. Reka ndabasaba twese duhaguruke turirimbira Imana. Tunezerwe mu mwana. Tira
Dazari chimani gomba gukora kuri wewe kandi atangiye gukora irabandahanya gukora bitege gusa wugurura umutima wawe. Haleluya haleluya wugurura umutima wawe ari chimani shaka gukorana nawe. Umutima wanje nushavuye Ege
mwaramutse namwerewe. Dusome urwandiko rwa Yakobo ibice n'igice cya mbere duhere ku murongo wa 22 turageza kuri 24. Mwari havuga ngo iki? Igice cya mbere umurongo wa 22 haravuga ngo indanza y'amajambere avuga ngo idini nyakuri kandi mube bakora iby'iryo jambo, kandi mube abakora iby'iryo jambo, ntibube abaryumva gusa mwibesha, ntimube abaryumva gusa mwibesha, kandi uwumva iryo jambo ntarikore, kuko uwumva iryo jambo ntarikore ameze nk'umuntu yirabira mu cirore, ameze nk'umuntu mu maso yirabira hiwe mu cirore yavukanye, amaze kwiraba akagenda ukwasi. Ariko witegereza na wahejeje soma Matayo 7:7. gusaba musabe muzohabwa, musabe muzohabwa, murondere muzoronka, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa, muramutse muzokugururirwa. Amen. Mwakire neza yazwe n'umukama. Imana ibahe umugisha. Ndanezerewe kongera guhagarara ku ruhimbi rwa repentance. Hari ibintu bibiri ugomba kwirinda mu buzima, nibigushikira uzoba uhuye n'ikibazo. Mbivuge icyambere, nubona ahantu bagutumiye ukagenda bakaguherekeza banezerewe, bakanaguherekesha ibintu byinshi udashobora kumarira mu nzira, ariko ugahita umara ikindi gihe atana telefone wumvise y'aho hantu bagutumiye, ntibanakubaze ngo mbega warashitse. Uzamenye ko hari amakosa wakoze yatumye bagutekerera ibituma bidaherera mu nzira ugera iyo uroye. Uriya munezero bari bafise umunsi baguherekeza, si ibihe byiza mwagiranye, ahubwo bavuze bati Mana turagushimiye ko atuviriyeho. Ibyo birumvikana ntibyumvikana? Aka kabiri, nawe nutumira umuntu akaza ukabona umuherekeje arabanje ararira. Abantu benshi, hari abantu benshi barira kuko banezerewe, hari n'abarira bababaye. Abanje akarira hama nyuma agatwenga musezeranye, yagera iyari ntasubire kukuvugisha waramutumiye. Uzamenye ko ari amarira yarize uri kuramuherekeza, umunezero yari afise, ibihe bibi mwagiranye. Uriya munezero rero ahise agira agiye, ni ukuvuga ngo Mana urakoze ko nkuye mwaririya shamba. Nawe uzamuronde umusabe imbabazi. Noneho ndashimiye Imana rero ko nahagaze kuri no ruhimbi nkaba nongeye kuruhagararaho. Birasobanurwa ngo nubwo naba narakoze amakosa ko nsibe guhagarara, barambabariye. Noneho nanjye bivuga ngo ko bamamagaye nkongera nkaza, bigaragaza ko nta makosa mwankoreye. Haleluya! Gira umuntu
mwicaranye ngo uzakora ikintu cyo kutababaza utumiye, nawe bagutumiye ntuzababaza bagutumiye. Amajambo mvuze aroroshe cyangwa arakomeye? Nibyo cyangwa si? Twihutishije rero. Ndashimiye ubuyobozi bw'ishengero Repentance mu Burundi no ku isi yose. Amen. Shobora ngo handi ririmi. None nimba hari umutanzania ari hano, kubazagenda atavuga Repentance muri Tanzania, none ntizabigezayo. Gira umuntu mwicanye ati Repentance imaze kugera ahantu umuyobozi warifunguye atarage, Repentance yarabangira agenda iravuga, azagerayo Repentance yarageze. Bahurugero maze gukora indirimbo ndazikora mu Cyongereza kandi sindaje mu Bwongereza, ariko abantu bari mu Bwongereza bamaze kumva indirimbo zanjye. None ningerayo jewe nijwi ni ikihe kizoba cyatanguye kugerayo? Gira umuntu mwicyati gerageza ukora ikintu ukirungika ahantu kizakuvugire mbere y'uko ugerayo. Amen. Hari ijambo rero dusomye rya mbere riravuze ngo tube abakora iby'iryo jambo. Hari abantu batanze, mugire gutya abantu batanze nivuge, ndabona bahari. Nitwa Mutoka Mbari Ferdinand, ndo umusore ngomba ngo ndo umusore. Izina rya Yesu. Nari nshatse kuvuga ngo ndi umujene Mariya. Rero kanyabazimu toka Satani. Ayo bwari bumburiye nyene. Ipo yekanye. Izina rya Yesu. Ndi umugabo. Haleluya. Ndi umujene Mariya. Repentance ni shengero nkunda cyane. Ushobora kumbaza ngo rikundira iki? Nibyo shengero kwezi kwa 12 muri 2020 nasengeyemwo Repentance yo mu Cyarama. Nasengeyemwo mfise inkoni, mfise envelope, mfise umugozi, mfise nibuye. Narakaye nasenga mvugira hejuru. Inkoni yari yo gukoresha muri profesi vuga ngo iyi nkoni ni yaciye inzira mu kiyaga Abisiraheli barambuka. Nanye ndavuga ati no nkoni igomba kunyambura mu busiri bateri nkabuvamo nkabo mugabo. Nongera senga mfise ibuye, ndavangwira ibuye ryishe Goliyati wari wananiye Abisiraheli. Ndavuga ati ribuye ndagomba kuryicisha Goliyati mfite uyu mugore arekure. Haleluya. Haleluya. Nongera senga sambero ivuga ngo fisibanga impagurukije ritumye nsenga. Fata cya kibazo ndacandika ngishira muri envelope. Fata umugozi ndavuga ati uyu mugozi ni wo Dawidi yarafise nk'itopite kugira ngo arase Goliyati. Ndavuga ati ibi bibazo reka mbibohere muri no envelope mboheremo, biraza kurangira imbaraga zishize mbivuture. Mboheramwo rya jambo nanditse, nta kindi kibazo nari mfise. Sinarara ubusa, sinarara habi, nta yo kwishura inzu nari mbuze. Nari mfite ikibazo cya silibatezi. Amen. Iminsi 30 turi mu cyaro turasenga. Ngenda senga abantu bavuga iriryo mapantaro inzu ibiti nayo
ndavugira hejuru kuko twamaze kubera nk'ibyihebe. Ndakubita naje nari mfise inkoni iri kwa mahwa. Ndakubita tupusire bateri ndaguhashuye ntabwo uzagaruka. 2020 sinzabana nawe mbiruhana. Ndakubita ya bindi ubundi yabavuga iyo umuntu avuze ngo mfise umutwaro w'ibanga biba byoroshe. Umutwaro w'ibanga iba kandi jya umuntu yambwiye ngo nsengera umutwaro w'ibanga nawe ati wisengere kuko ni ibanga ryawe cyane iyo rimaze kubibanga nijyanye nebyo. Umutwaro nsengera ni uwo wavuze n'akanwa. Iyo wiswe ibanga n'igihe uzasubizwa nabwo sinzabimenye. Ibanga ryawe rero isengera. Rero turavugira hejuru siri bateri kuburyo n'uri mwibarabara byumva. None reka mbabwire mu 43 n'amezi 7 ngo uruba utari ukwiye kugenda. Oya ndabushwanyo. Hano mushumba uyu nyene yaranyandikira arambwira ati mutoka mbante ukiri umusore ntabwo uzongera guhagarara ku ruhimbi rwa repentance mu ijabo. Atusibye no kubwiriza no kuririmba ntuzanahagarara ushimikiza. Ariko umunsi abona ifoto za predot yarambwiye ngo ntanguye kubyemera buhoro. Ntabwo ntiyabyemeye neza. Noneho doti bayi arambwira tuzazi. Haleluya. Imana bakubitire umuzimu utuma abantu bakwirukana iwabo. Oya iwukubite cyangwa iwureke. Iwukubite cyangwa iwureke. Abantu bemera ko Imana bakubitira umuzimu utuma wirukanwa aho bari barabatumiye. Haguruka utera haleluya. Iwice. Oya iwice. Iwunike. Yes, umuzimu tumutabaho nk'uko Imana ishaka, nk'uko Imana yakuremeye. Kubitira amashi Imana uvuge ngo nugende mu izina rya Yesu. Oya nduwawiriso turawufoto. Tugira gutya. Ndayarangije itariki imwe y'ukwezi kwa mbere. Zanomva Imana irambwiye ngo mutoka mba. Iranzi n'izina. Irambwira ngo ndabikoze. Atukwezi kwa gatatu arimo kwa mbere. Aturahura n'uwo wasengeye. Muraza guhura. Kwa gatatu Mana itigenda ibanziganiriza nyina wiwe. Ntabwo nari kumwubahuka. Kuri 7 fisi ntabwo nari kumwubahuka. Iragenda iramuganiriza ngo nari nakubise Goliath yarekuye. Iramubwira ati umukobwa wawe agiye gukora ubukwe yihuse. Kandi umukobwa yari afite umufiyanse ari hanze. Shaka kwambura umuntu ufite fiyanse ari mu kindi gihugu nta faranga wibitseho. Nimbaraga z'Imana. Imana irabwira mama we ati umuhungu ugiye kurongora umukobwa wawe hari ibimenyetso bimuriho. Ati cyambere afite amashuri ane primaire. Mbwira umuntu mwicete amashuri ufite na irayazi. Ati cya kabiri not afise. Ati cya gatatu afise amavuta. Amachi
bwira umuntu mwicate amavuta aragomba kukwambutsa ahantu imiryango itakwambutsa. Ibyo birangiye abikoze umukobwa aravuga ati Imana yambwiye ko hari ubukwe, ati araryohe, ati kandi Imana yampaye ibimenyetso by'umusore, ati ngaho bimbiye, ati cyambere ati wa kane primaire zishindwe na ziregeye araceme mapepu yashindwe na yaregeye, ati cya kabiri nta mafaranga afite, cya gatatu afise amavuta. Umukobwa aramubwira ati mva mama, ubwo buvugishwa wahawe ubutwara busubize iyo bakuye, nige garadiyene, nige primaire, nige segondere, mare na kaminuza muri fakulite y'ubuganga, ndongogwe n'injiji. Kandi umukobwa w'amabukwe ndamutahura, ntabwo yari yavangiwe nawe ari wewe, ntabwo wakwemera. Nibyo cyangwa se ari kirangigira mistangira nawe iramumpondagurira, ndamubwira ngo nyamara nije navuze, ahita aravuga mu gifaransa ngo ta volonté soit faite. Nanjye ndavuga ati donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. None kuva tubanye iri sengesho navuze, iyo mvuze ngo donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, bivuga ngo uduhe ibyo kurya bitukwiye no munsi. Ibyo kurya bya buri munsi byama biboneka. Haleluya! Rero kumena dogita kandi mfisane, ibi bintu birakora ntibikora, birakora cyangwa ntibikora? Abemera ko bikora ni mutere haleluya. Uko byagenze, reka tuyigire mu ijambo. Nari nshatse gusobanura uburyo ki nkunda repentance. Iyo bavuze ngo repentance ni ukwezwa, nukugira nukwezi edire po kuruhuka. Yurangije kwezwa uhita uruhuka mu mutima, wumva uruhutse. Aho uruhukira rero nta handi ni muri Kristo. Abantu mwace kuruhuka mu nyemere tuyizamurira icyubahiro. Cyangwa twasomye muri Yakobo ryavuze ngo ariko rero muba bakora iby'iryo jambo atari gupfa kuryumva ku munwa gusa kumwibeshe, kuko wumva iryo jambo ntarikore ameze nk'umuntu yafashe ikirore akireba mu maso yiwe yapfukanye, uwo mwanya amaze kwireba akagenda akibagirwa uko yasa. Siko byavuze? Ikibazo mfise ni kimwe, hano abakobwa n'abadamu benshi hano usopye mu masakoshi ushobora gusanga tani inoti y'igihumbi irimo cyangwa senkezi, ukaburamo n'igice. Ari kikosa ritabaho, ntabwo ushobora kuburamo igisokozo ku bafite na terere. Nibyo cyangwa se ntabwo ushobora kuburayo miriwari, ikirori, ikiyo, sawa? Ntabwo ushobora kuburamo rabero kubayisi, ntushobora kuburamo tiro kubashira ku ngo. Harimo n'abusanga harimo ugwembe, yes, cyangwa nibyo cyangwa se none muvuye muhira ntimuba mwirenze, ntabwo muba mwisokoje, sawa? None mubigenda n'ibiki? Icyo biturukaho muzi ko udashobora kuva mu gatondo kugeza nimugoroba dushoje amasengesho ugisa kwa kundi. Uragomba kurangiza amasengesho wumva fresheri zavuyeho, kandi hari n'izo mwuka zarayeho ariko nabyo urabyibagiye. Nuguheza bahita uterekaho izindi
mwumve Bibiliya rero ivuze ngo nubwo ibyo mwabikora ngo iyo usomye iri jambo nturikore. Igitumye abantu benshi ijambo ritagira imbaraga muri twebwe turaribasomera turi hano ugatahana nafashijwe gusa. Ijambo ntabwo rikora ko wafashijwe, ahubwo rikora ko warishize mu ngiro icyo ryakubariye. Iyo muririmbyi aririmbye ngo mfise impamvu yo kuririmba, mwarimu yahamagaye abaririmbyi ngo baririmbe hano, arabaterera. Impamvu yateye iriya ndirimbo ni ubuzima bw'indirimbo azi. Abandi bari kwitabira ubuzima bw'indirimbo ya mwarimu. Ninde iri bugirira inyungu? Ni uwayizanye, kuko hari impamvu yayizanye. Murahari cyangwa mwata? Bisobanura rero ngo mbere yo kwitabira nimba ari indirimbo uragomba wumve aya majambo ariko aravugwamo. Ninda yarangiza ni iyihe nyungu ari buzanire? Nimba ivuga amahoro ko atayo narifise, ngomba guhita nakira ayo mahoro. Nimba da yaririmbye ngomba kuyakura mu iyo ndirimbo nkayiha. Murashahari? Ijambo rigira kabiri, ngomba kubigisha uburyo butatu, ibintu bitatu bituma amasezerano y'Imana atinda ku muntu yayavuzeho, ariyo 100%. Bibabwire uburyo bwa mbere butuma amasezerano y'Imana ateba kugera ku muntu Imana yayavuzeho. Icyambere, nta sengesho na rimwe wakora, nta n'igikorwa na kimwe wakora ngo gitume Imana yavuze ngo nzagusubiza 2026 ngo isaha igihindure isimbishe n'igihe ivuye ngo ndageze muri 2025 turi muri 2020. Amen. Vuga ngo gusenga cyane ntibyunguruza isaha, ahubwo bitanga imbaraga zo kurindira isaha. Rija mwajumbi? Gusenga cyane ntibyunguruza isaha, bituma umuntu ahabwa imbaraga yo kwihanganira isaha, nubwo cyaba ari igihe kirekire kikakugeraho umenga nta minsi iheze, ariko bigomba kumanza iyo saha ikaza. Uyu mwana afite amezi angahe? 2.5. Tuvuge ngo amen. Uyu nawe afite ingahe? Amezi 9. Aratambuka, aravuka. Ufise miliyoni y'amadolari kuri konti, akagusaba imodoka woyimuguri? Kubera iki? None mu bitekerezo byawe urifuza ko umwana wawe atatonye imodoka kuko utayimuhu? Uyimuguriye wamuguririye igiki? None umuhaye ikiju yakwigera amenye ko atari imodoka ari wamuha? Ari mu bandi bana rabanga yaranguriye imodoka, abo bari mu runganwe rumwe bamureba barabatisha mama wawe aragukunda yaguhaye imodoka, nababumva ari imodoka. Nukuvuga ikire Imana iyo itwitegereje ikabona turakuze mu mubiri kugira ngo ikore, kubera ko Imana atari umubiri, ntabwo iha agaciro imyaka umaze y'umubiri, ahubwo irareba ngo imyaka ufise n'uburemere ufise mu mwuka bungana gute. Iyo ukuze mu mubiri udakuze mu mwuka, ikurungikira Israeli mbonye akagukubitiramo ngo
sibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbare mu mutima w'ibyo nzokora ariko subu. Iyo ndirimbo rero yumvise utumvirije amagambo arimo ushobora kumva uriye. Ntabwo uburiye zibyo nibwira kubagira si bibi kugira ngo mbareme umutima. Kurema umutima umuntu rero igihe umwana atita atcira hano agacira atwasita ye hano uzasobere ego sitaza umwana wawe ubwo hasi harababaye. tuntu Imana izidukorera abana bo mu mpemu kugira ngo bazagere mu rwego batakibeshwa. Iyo arageze gusubiza hatageze ngira umuntu wicaranye wumve haleluya haleluya. Imana rero hari uburyo dutegurira ibijuwe tukaba turakinisha anatanda yuko izaduha ibifatika kuko natwe twamaze gufatika. Mirongo 90% mu byo dusaba Imana ntibiduhe. Icyambere nuko tuyisaba ibintu by'abantu bakuze kandi tukiri abana. Tugira gute? Kongera tugira gute? Wena ha. Wow. Wemera ko Imana ivuga? Iravuga. Mubikubwiye ngo nsaba amafaranga ngo yisaba ngaho. None ari ibikubwiye ati nsaba amafaranga ushaka ngo yakangaho. Nyena ngahe yavuye nangahe uzopfa ryari nyene woyisaba angahe yavuye. Igende izire mami sawiru irakubwiye ati ndi Uwiteka nakunezererewe nsaba amafaranga ushaka wayakanga. Nyene woyakangahe mwabibonye iteka ryose aba bantu 90% baje kwicara basirimbe ariko ntabwo bazicabaza ngo dana bare Imana ibaha ibakubita za munyerera ikabakubita ku mandazi. Imana ikubwira ngo nsaba amafaranga nonaha woyakanga. Nanga nyumvire ngo yoyisaba ngo yangana n'ubuzima zabaha kwisi uzi kuzongera ryari nimba rejo iguha 100,000 wowe urabimara. Igende hari n'abagabo batazi cyabazanye hano. Murabibona haleluya. Niyo mpamvu oya none wabonye rero Imana ntabwo ireba igihagarara ufise ireba n'uburebure ufise ntabwo n'ubwireba na seve wino hano. Imana irakubwiye ngo nsaba amafaranga ushaka wayakanga. Woyaka miliyoni z'amarundi cyangwa z'amadolari. Z'amarundi cyangwa z'amadolari. Z'amarundi. Yes. None
hariho abatavuze n'ijana. Sawa, ingo wewe ingo mureke ngwino hano. Ni muceceke murebe, muceceke murebe muceceke murebe ni muceceke murebe mumbabari muceceke murebe. Woya kanga $100 millions. Miliyoni jana z'amadolari. Sawa, mugume hano murebe mwemuzi kuyu ari injiji kwasabye miliyoni 10 z'amarundi, ariko yasabye miliyoni 100 z'amadolari. Mureke bose mbabazi ibibazo, muraza gusanga bose atanumwe yoya. Reka mpere hano miliyoni 100 z'amadolari. Sawa, umaze gutunga miliyoni zingahe z'amarundi? Aramaze gutunga miliyoni 10 z'amarundi. Ibiro 100 by'isima wo byikorera bikuyana ukabishikana muri vile. Jogira iki? Mvuga ku mutwe ubikuye hano wabigeza muri vile. Sawa, miliyoni 10 z'amarundi maze gutunga ziri nyene ubuzirihe nk'ubu uvuze ati ngize ziracari. Sawa, mumbere miliyoni 10 z'amadolari nangahe mu marundi? Ni ocho harurahanye. Sawa, ubunyana tuvugana miliyoni 10 z'amarundi wocu zikoreshe nyene wocu zikoresha iki? Usanga urumorozo w'inkoko wonzanira urupapuro wanditseho iyo budget ya miliyoni 10 z'amadolari. Nabaza yuko urafise urupapuro wanditseho miliyoni 10 z'amadolari ukoresha urupapuro rufite. Umva rero uko Imana ikora ntabwo ikorana n'ibyiyumviro wiyumviriye, ikorana n'ibyiyumviro wiyumviriye. Umva uko Imana ikora. Ntabwo umviriza dadu papa ashobora kuyikora, ariko Imana kugira ngo zitangize miliyoni 100 z'amadolari iramanzi kareba muri za miliyoni 10 z'amarundi namuha yakuze mu intebe zingaha ashira mu rusengero. Ni yihe nyungu narose cyagihe yarafise miliyoni 10 z'amarundi ihiti kompara n'inyungu yabona muri za miliyoni 100 z'amadolari n'izitanu? Watanze cya 10 cyangahe muri miliyoni 10? Oya mvuga muri izo miliyoni njyewe mvuga ayurosu. Uzi impamvu ayurosu utanga icya 10? Ntabwo ari menshi ngo agucange. Kuko miliyoni 10 z'amadolari aka kanya izitangiye rimwe ntabwo wasubira kwicara kuri ino ntebe. Serious, umva impamvu utahicara. Miliyoni 2 z'idolari zakwereka iyo uzoburejo, izindi 2 zikakwereka hano uzaburejo. Waguma uri bize icyambere. Haleluya. Umuhizi nkuru nziza yavuze ngo dusenge tukore. Imana igomba kubanza kareba nizihe mbaraga ufise mu mwemu
ku buryo miliyoni 100 zitakugusha. Kuko nko uri umupapa ushobora kuzibona udishiza hano umugore muri kumwe ugahita ureba amafaranga akakwereka ko atari kuri tayo. Yes, ko atari ku gihe. Ko atajanye n'igihe. Nyene Imana hiturebera muri pereza y'ubukene niyo kwihana niyo guca bugufi. Mwumve ibyaha byinshi abarokore bakora. Abanyabutayu bakora ibyaha bita ndengakamere. Ndengakamere rero iyo babikoze, iyo uvuze ngo mwihana bapfukamira rimwe. Abikanani bakora ibyaha bita nyongobeza bugingo. Kubera abanyakana abo mu butayu bakora ibyaha byo kwitoba. Mana uzantabara ryari abandi ko batabaye uranyinye n'ikijumba. Bakora ibyaha byo kwitoba. Uzankorera ubukwe ryari uzamuha dukundana ryari. Ariko abikana ntasenga asaba uwo bakundana akorayo. Yes, ibyaha by'ikanani biragugwa, bigugwa amafaranga. Imana rero ivuga ngo hakonda guhomba no guhonja. Ayo mafaranga yose muyisaba ntabwo byayinaniye kuyatanga, ahubwo irareba igasanga intebe wicayemo ntizongera kuhakubona, ikabira kure mu mutima. Hari amafaranga Imana yaguha mu musore ugapfa nabi, ikaba ngo ndamurindirisha nzoyamuha mu butama atakikimukanga. Yes. Yes. Mwanya mara Imana shuwahi. Aka kantu karafatika cyangwa ntigafatika? Nimugakubitira amashi mu izina rya Yesu. Icyakabiri gituma amasezerano y'Imana ateba, ni mu gihe Imana yaguhaye amasezerano isaha yayo ikagera kugira ngo igusubize. Yaza kugusubiza igasanga ntabwo ukiri aho mwavuganiye. Mana ikavugana nawe uri kuririmba hano, uri umukoraliste hano, ati bitewe n'uko ndirimbye nkanezero zavuga. Ikazana umugabo muri repentance kozani igasanga uri muri El Shaddai, naho uri kuririmba ariko ntimwavuganiye hano. Hakagera kwiza kugusubiza. Imana aho yavuganiye nawe ntihagusanga. Ntabwo ikangwa n'uko uri kurakora no kurusha hano, ahubwo ikangwa n'uko wagumye aho yakubaririye. Mwumve impamvu umusirikare w'Gakumbu araye kuri Kamuha, Gakumbi gahita itewe, yaraye muri Kamu, ntacabuza ko bamushira mu mpinga. Ntabwo yabengana ikambi bagushizeho niyo uriho. Gira umuntu mwicaye ati icyo uri kurazira nuko utari kuri posta yawe. Ariko hari abantu bari gufashwa mu bituma amasezerano y'Imana ataba. Hari kudategerereza Imana aho yavuganiye nawe. Bamwe ibabwira bambaye ijipo zigera hano, yaza kubasubiza igasanga zigera ino. Abandi kababwira birabura, yaza kubasubiza igasanga barabaye abazungu.
nigeze kubwiriza mu iteraniro rimwe ahantu mpamagara pasiteri pasa kutampaye umu interprete kandi mbona iteraniro ryuzuyemo abazungu arambwira ngo nta bazungu barimo ndavuga ati barimo ayo nahaboneye iryo teraniro banzaniye amazi ayagejeje hari umudiyakoni Imana irambwira ngo ntuyanye ndayafata kujya yugaye n'agapapuro kari ngira kujya mbona ngo pyu arazamuye agapapuro karimo barayatoboye ahantu baterekamo akantu kandi agapapuro hejuru kuga banzanira nayo nimugoroba nayo irambwira ati nayo ntuyanye nayo nongera ndafyonza gutya arazamuka ati tuma yawe mpita ntuma yawe fyonza gutya mbona ni mazima reka ntangariza abakobwa bari hano muri noteraniro impamvu Imana yakuremye wirabura yaremye umusore akunda umukobwa yirabura nagucaho uri inzobe kandi akunda ubwirabura arakurenga uko yakugize Imana yahaye ibimenyetso uwo muzobana ukuntu azaba ameze naho rangira stress nirebye mu kiyo kujya nkabona mfite zuru wagira ngo ni mivu hibaza tiri iri Imana yanshizeho yarabashiriye abandi twiza ica duto igiye kumereza isanganiro nini n'ubundi ntaho yarushira ikicomekaho hagira stress aho hazi ubupfuka mu Rwanda bwa ati ndatomboje nzaza mpfukana n'izuba ariko ngera ahantu nsanga n'agapfuka mu Rwanda nako kazagenda korona ntizahoraho nzagusoma ijambo rero mu gitabo cy'Abefeso 2:19 havuga ngo ntabwo tukira abashitsi n'abakavantara dusangiye ubwoko n'abera mpita ndafashwa haleluya ati kumba abera nabo bafite iringanuko naho rangira stress ukuntu ndeha so nido jambo ndavuga ati kumba abera bose ni bagufi haleluya tuterera Imana yacu haleluya ubu nakoze ubukwe nibwo madame dushobora kuba twicaye muri salo nkabona azakoraho gutya nkabona ari gufasha ati kumbe kwa rubora hari umuntu yari yararushiriye hazarukunda mbwira umuntu mwicaranye ngo iyo defo wibona ko ntukongere kuyinyegeza hari umuntu Imana yahayeho ikimenyetso cy'iyo defo nyene haleluya 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 mubwira ati ntiwongera kunyegeza iyo defo hano mu kino gihugu cy'u Burundi nije muntu wa mbere wagwaye imvunja wa mbere kuko imvunja yamyumba bayinkuye mu mukono sinazigwaye noneho zageze ahantu ziranzura n'inzara ziravayo nahora nicara turi nk'ahantu mu masengesho nibagiye kwambara isheshenge hazangira gutya nyegeze ariko kuva aho tumenyaniye na madamu twigeze guhurira ahantu dusenga twicaye ku karago nkuramo amashesheti kugira ngo amenyere ko nta nzara mfise bitazamutera stress turi babiri muhira ntabwo mbona ntacyo bimutwaye bya bindi bavuga ngo amaso akunda ntareba
iyi ndirimbo yahise imuzaho noneho kugezana nino saha nta nubwo arabona ko tanzara mfise kuko siyo masezerano afise. Gira umuntu mwijati zo defo zikuriho ntukongere kuzinyegeza, nimba ziri ahantu hatanyegezwa zireke, kugira ngo ikimenyetso Imana izamuha ubu uzabana nawe imubwire ngo ikimenyetso afise inkovu ahana, inzara ku maguru ntazo afise. Fati nimba tanzara ufise ku maguru ntuzi ko arico kimenyetso, ambara sandali amanu yatwarire hejuru. Ariko murahari ibazo iya nyuma bayinkuye hano, jewe mfise igitsintsiri kigira nk'inshuro 10, barakata igitsintsiri bagakatisha ugwembe, bagikata bagahita bashiramo angeri ijya y'ibirayi cyangwa angeri mukubaba ubundi sumba, angeri mukubaba isumba ipiripiri, sinaca mu binonko sinaca mu ishinga. Nije wa mbere wagwaye inda mwa kino gihugu. Inda narazigwaye pastor, zigera ku rwego ntaba nkizimenyera kugwara gutya, nkazegeranye ziri mu mupira gutya nanjye nkazihekenya. Ndi kubivuga kare narabishinga intaye ngo ntudongera kubivuga ngo bazokubenga, ubusa ninde yambenga. Pe inda haziheke bambu nishinga inta ubusa inda yonyegera iciye. Rero umuvuga butumwa mbere yuko akubwira hageze namanza kubwire ahavuye. Niho naciye nkora indirimbo ivuga ngo nta hantu habi Imana itogukura, kandi nta n'ahantu heza Imana itogira itokugeza. Icya gatatu gituma amasezerano y'Imana atinda, coco ntabwo ndagitindaho cyane kubera igihe, kugira ngo duha abandi bashitsi bavuge. Ndakivuga ko igice kigira kabiri zakivuga ngarutse. Abasore batatu mutambuke hano. Rega impamvu watinze ntabwo uremera kuraba ufite imyaka ingahe, ntabwo uraba umusore, ntacari ngwino nawe ningahe shawe ndumva ugeze nawe shawe gusaza. Tuvuge amen. Ni muhani nta gutya, muhani nta murebe musabe murondere mukomange sawa.
tuvuge ngo amen. Musabe, murondere, mukomange. Icya gatatu gituma amasezerano y'Imana atinda ku muntu Imana yavuzeho, ni igihe isaha y'Imana igera, ikagera ku muntu yayabwiye, akijijwe, agororotse, yubaha Imana, akora n'imirimo, ariko ntiyigera amenya ko Imana yamusubije. Ikaguha ntiwakire kandi yaguhaye. Hano twicaranye n'abantu benshi bari mu bushomeri kandi Imana yarabahaye ubuzi. Hano twicaranye n'abantu bakabaye bari mu buyobozi, Imana yarabubahaye ariko bakari hano. Twicaranye n'abantu bakabaye bafite ubwene gihugu hanze, bakiri hano kandi Imana yarabarungitse. Rero hari ubuzima tubamo bwo kwezwa no gutungana, Imana ikadusubiriza muri uku kwezwa, ntitwigere tumenya ko yadusubije, tugakomeza gusaba ibyo dufise. Mbibereke turi muri repentance hehe mwijabe. Mana ndashaka mariage, izina rya Yesu ndasaba Mana, urafite abahungu, urafite abakobwa, tworera ubu vuga ngo Nduwiteka ndabukoze. Natashe ntiyatashe none ubu yabaye umugabo cyangwa umugore, ntakiri umusore sawa. Muri repentance Imana yaramubwiye ariko afise amakenga, reka ngende aho hiyo kwa Vitari, ni umupfitishwa arareba. Asubiye mu cyumba cyo kugira nte cyo gusaba. Hano ni musabe. Mana wambye muri repentance mwijabe kuzankorera ubukwe, none Mana bigeze ati na n'ubu ndacyari Uwiteka ndabukoze. N'ubu ndacyari Uwiteka ndabikoze. Sawa. Abakiri umusore amezi abiri araheze, atatu araheze, aragiye mu ruziba kwa Jeruveti nawe arahanura. Mana wowe ntubesha, none mwijana wavuganye nanje muri repentance no muri Israeli hose bavuze ko ubukoze, ati na n'ubu Nduwiteka ndabukoze. N'ubu ndanabi Uwiteka ndabikoze. Ati amen. N'ubu ntirabu ata Imana yo mu gisagara ndabona wapi, reka ngende igakungwe ku ntuzenya he ku musozi bita kuma baranahazi. Wabyumvise? Wabyumvise? Bageze ku magara. Mana iyi mbeho naretse igitanda cyiza, Imana ikangwa n'ibitanda se. Iyi mbeho ni iyi mibu, Mana urandeba, ati nakubonye utaranaza nakubona ndabukoze. Nakubonye utaranaza nakubonye ndabikoze. Agarutse Bujumbura. Aramaze iminsi nta na joteme, nta na I love you. Atumva Imana yo mu Rumonge wapi, reka ngende hariya mu Cibitoke cyane, urumva batahazi kuki batavuze mu Cibitoke cya Bujumbura. Oya nta muntu ari gufasha ngo atare haleluya. Mu Cibitoke cya Bujumbura hari uhavuze cyahe
misozi no mu nsengero none bigeze atumva iri ni irya nyuma ndabukoze. Iri ni irya nyuma ndabikora. Ntabwo ntirabukora. Ata Imana yeregwa i Burundi igataha he bamaze no kujayo. Afashe itiki ageze he? Ageze ku misozi yo mu Rwanda. Ati Uwiteka no mu Rwanda naje wavuze ngo abakwibutsa nibasinzire kugeza Yerusalemu ihindukiye amashimwe. Atumva ko nsanze no ndabukoze. Ko nsanze no ndabikoze. None sikubwiye ngo wisanze mu Rwanda mu Burundi hayobowe nani? Aratashe. Bibukanye nimba ari umukobwa ibi bihe byose yirutse ku misozi. Ntabwo iminsi yo yamuretse iguma igenda. Urasanga ku ruhande rumwe yirabuye kandi yabaye inzobe. Kandi upaguma agenda niko hano agenda tahindu nibyo gutambuka demarishe agasigara agenda hinyagiza. Kandi yatanguye gusenga agira demarishe nziza. Atumbarari Burundi ndabona byase nako mu Rwanda reka nje mu kuri pereya arabamaza kujaje. Nahageze Mana ntabwo njye kurangura amapataro abandi bazana na business ariko rero cyo Uwiteka ntabwo ari cyo kinzanye naje kugushaka ngo barondorane n'ukweto bazakubona. Atumva kuri mariage yawe n'indege ntizizaguruka. Kuri mariage yawe n'indege ntizizaguruka. Ndakurahire nubwo umuhungu wa nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu yakora ubukwe indege zaguruka. Zaguruka ntizaguruka. Ariko yuwonya ngo n'indege ntiziza kubera ko agenze cyane. Ubu agomba guhura n'umwuka w'ikinyoma. Atuzi ko Imana igomba kubuza amatekano igisagara cyose kubera jewe. Yewe data na perezida arenganye ntabwo igisagara cyose imodoka zitagenda zireka kurengana haciye ariko ahandi ziragenda. Nibyo cyangwa mwumve ubuzima bw'abarokore benshi bujyamye mwa kino cyumba cyo gusaba. Buri gihe n'ugusaba kandi Imana ikavuga. Reka mbabwire Imana yavuganye nawe original nimwe yatangura kuvugana nawe umunsi upfukama ku gicaniro cya repentance mwijabe. Ikibazo wagize rero nuko utigeze wizera bizahinduka ubaye mayibobo yo mu mpemu. Ariko ibintu mvuga birafatika kandi bifatika. Mwanyemera tubahereza Imana yacu icubahiro. Musabe yakomeje gusaba gusa. Ijya kabiri rivuga ngo murongere muro yarasabye gusa. Imana yemera ibyo asabye ariko ntiyigera birondera. Bisobanurwa ngo nimba Imana ivuganiye nawe mu cyumba cy'amasengesho ibyo igomba gukora ntibikenewe ko iki cyumba ugisubiramwo, ahubwo uracugara icyumba uhita ucugara. Murahari cyangwa mwataje? Icyumba uhita ugira icyumba uhita ugira iki? Umva rero iyo ucugaye, aleluya, hasigaye ibyumba bingahe?
bibiri ugomba gukoresha bino byumba bibiri. Icyo gusaba wagizene wacugaye. Duhereze Imana yacu icyubahiro, dukubitira Imana mu mashi menshi cyane. Aho gutinda mu gusaba watinda mu kurondera. Kuko umuruho ubona uri gusaba nta muntu ukugirira imbabazi uri gusaba, ariko umuruho uri bugire uri kurondera. Buri muntu wese aravuga ngo byanze, ariko yari yagize nte, yari yagerageje. Haleluya! Imana ntiyamfasha cyane nkapfuma ndabyumva ni nyenyine. Undi muntu yumva ashaka kubyumva natere haleluya. Imana ikubwiye ngo gukoreye ubukwe igusaba guhita wugara icyumba cyo gusaba ukinjira mu cyumba cyo kurondera. Mwibutse ngo nimba uri umusore, haleluya, garuka wowe. Sawa. Tupe ngwa amen. Ngweni. Bueno hano. Uri umukobwa. Mu basore usaba, urasaba umusore ameze uko. Mu basore uri gusengera, hari umusore ameze gutyo uri gusengera? Kuraya kagapfukamunwa kagashire mu ntoki kagumye garuka mubwire tere kakureyo kagumye mu ntoki kagapfukamunwa karayambura mubwire tere ga nta corona ngwara mubwire gimwereke mere kagapfukamunwa tindani ikingire ibi zatuma wemera rero igituma abasore turasenga cyane ariko ntabwo dushaka igituma dutereta. Turasenga cyane ariko ntiturondera igituma turesha. Urugo Imana iyo uruvuze ibikubwiye ngo tanga urutegura ukuntu uzarubamwo. Rero dufise abasore n'abakobwa 90% bipfuza kurongora no kurongorwa ariko ntibashaka kubaka. Hari itandukaniro ryo kubaka no kurongora. Kubaka, haleluya, kubaka no gushaka iby'umuryango bizatunga umuryango na kazoza k'abana muzabyara, ariko kurongora ni ukwikura umusonga. Ibintu mvuga birafatika cyangwa ntibifati? Mwari mukeneye kubyumva ntimwari mubikeneye? Duterere Imana yacu haleluya. Ndabona igihe cyanjanye nitara yabampaye na nayirengeje umureba hari mva nasubiza mikoro tukazabikomeza butaha. Ariko umushumba nyemere nkakora akantu kamwe nk'iminota 5 gusa. Sawa itambika ndayikorera 5. Iki cyumba na kino zongera kigarukeho ntivuge neza. Kandi ibi bintu nindangiza kubyigisha buri muntu wese hano azakomera mu buryo budasanzwe. Yesu nashimwe. Yesu nahabwa icyubahiro. Nukuvuga ngo abarupantasi bose hano ninigisha bino bintu ntabwo ikibanza cy'ishengero
nta muterankunga azaza kukigura, kizogurwa n'abantu ba hano. Haleluya, haleluya. Ikindi nindangiza kwigisha bino bintu, parikingi zizaba nke. Ikindi nindangiza kwigisha bino bintu, muzahora kuri aeroport guherekeza abantu. Ikindi nindangiza kwigisha bino bintu, ambutiyaje y'amakwe hano izaba nyinshi, kuko hari bamwe hano Imana itakorera ubukwe kubera ko hatageze ko ibukora, ahubwo kubera ko bataramenya ko hageze. Iyo wugaye hano uri umusore ukugara hano, cyangwa uri umukobwa, reka mvuge kamwe, iyo uri umusore wugaye hano, uje hano kurondera icyambere. Mbere y'uko urondera uwo muzubakana, ugomba kumanza ukamenya daboro kugeze kubaka. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ugomba gushaka pare. Umubaza iki? Umubaza uburyo bitwa, kubera ko ikubwiye ko uri umugabo wo muri kazoza. Nusubira kuganira n'abasore, ugomba kuganira n'abagabo babaye abagabo, kugira ngo uve mu mikino y'abasore. Yakubwira ngo urubaye umumama wo muri kazoza, ntongera kuganira n'abakobwa kuko urabacitse. Aho babarogera rero ni ukuganira n'abantu musangiye ibibazo, ganira n'ababivuyemwo. Kubera ko impuguro uri bukure kuri uno mugabo zizatuma wubaka urugo rugakomera. Nabwo ntugomba kuraba umugabo uwo ari we wese, ntugomba kureba umuntu nkanje umaze amezi 2 nkoze ubukwe, ntabwo ndamenyera iby'urugo. Shaka umugabo umaze gushingira, kurekura umukobwa agasohoka. Ariko ubu muri kwifotozanya n'abajene mariye ngo bababere bapare kugira ngo muryoshe serife, muryoshe ifoto, ariko bizatuma mutaryosha urugo. Amen. Reka nsoreze hano kubera ko ibintu byinjiyemo ni byinshi cyane. Umushumba azampa umwanya byigishe neza, mbyinjiremo neza, kubera ndamutse nkomeje hica gahunda abakirizi mushobora kuryoherwa nkacumuza umushumba, ntabwo nakongera guhagarara hano, ndabisabye. Imana ibaho umugisha. Karibu mushumba. Komera amashyi umwami wacu Yesu Kristo. Niko bimeze, ikintu cyose gifise umwanya wacu. Mugabo Imana ishimwe kuko itugiriye neza kwa kakanya kunyigisha twigishijwe, kandi ndazi ko Imana iyo mu ijuru yari yateguye kakanya kugira ngo wumve ivyo. Akakanya ivyo wumvise birahagije kandi bizogufasha. Ukomera amashyi umwami Yesu. Tugomba tubandanye rero n'abashitsi. Umwanya usigaye n'uw'umushitsi agiye kudufasha mu mwanya dusigaje mbere no mu gusenga. Ndazi Imana iraza kutugira neza cyane. Gushika umwanya usigaje wose niguyiwe, reka dusaba umushitsi aze. Turafise umwanya uracariho, reka dusaba umushitsi aze n'umufasha gusobanura bashike hano. Dukomera amashyi umwami Yesu. Tumaranye igihe kuva ku munsi wa mbere, turiko turagera uyu munsi. Ndazi Imana iriko irakora dukomera amashyi umwami Yesu.